About Durban City, that's how they are shaping up. Obviously, it's the usual four at the back, but for me, it's the attention. He's a big boy, so he's able to hold. Zindong being played as a wing back and they've gone for three centre backs. They want that defensive solidity. But I don't think it'll be. Well, I know there've been changes. We saw them when they played. La Epita Mokaba Stadium. Akekho noyedwa beshika kuqala uze ke uphele ke umdlalo. Sekunjalo suka lahlala ke ibhola ke mbukeli. Ithinathi ke Domingo ibhola iphakamisa nengozi. Lamceza kancane ke ibhola lapha yina ke mbukeli. Enhle ke cross nengozi. Madoda. Luhamba ngiyakuzwa le bhola nje ulithi nje. Angafaka umfutho alithinte nje lapha ke ngekhanda yina ke lapha ke uLuhamba ake sibhele lapha kodwa zanga hede kahle lapha yina ke uLuhamba kodaleka igol Litswana Madudi pe phakamisa nake thuba kanje ebeka amahlambi ibhola libeka phansi wasala phansi inompempe lapha uthi hayi lutho libazi kodwa sesibheke le bhola ke mbukeli ayi la pass beyinhle kaMaduni onside ngapha ke uMahlambi njengoba ibhola litrapha ke uMahlambi abamenzanga lutho sesibheke linye ke uhlangothi hayi nayo vele wadive lapha yena ke uMahlambi touchline uyazethemba bamdlaseka kuthiwa ball advantage wasala phansi kwathi uNompempe kuloku hayi free kick ngiyayinikeza ke Durban City hayi yena ngiyamthanda ngoba ke make liphethe ibhola ke mbukeli sikabi ke uSilva bena lapha ke uLitswe Well, phakamisa ke Domingo nayo kanti wenze njani namhlanje yena ke uDarren Kid ngokukhipha sibena ke umnyakazo omuhle lapha ke weTS Galaxy sala phansi ke uMahlambi Thina Mpempe lapha sala phansi ke uMahlambi lapha ke ngabe mhlawumbe ke kwenzakaleni lapha ke kuyena ke uMahlambi hayi la ngokuyifaka azange abone ke uNompempe lapha bamkhathalile lapha yena ke uMahlambi ibhola ke balithatha ke manje iyashesha ngempela ke manje ke iTS Galaxy ibhola manje ngapha kuyena ke uMahlambi ushaya ke bemvimba ke uMahlambi khona kick ayoqala lapha ke eya ke iTS Galaxy Jaggins bemvimba lapha ke uJaggins sele phansi Velas khona la eduze ke manje Velas wesethana uyakhathela mntana ke thoba umadoda wakamapiliti ishesha ngempela ke iTS Galaxy tendeni khona la eduze mbukeli yina ke lapha ke uMvelas ushaya ke pass bayamnikeza ushaya ke ipass ke uMvelas onside ngapha ke uLitswana Saba uze Petro wakamapiliti uLitswana ke umdlali ke oqala phepha manje ke Jaggins uthola ke lapha ke u6 Mabo Maseko wethinyathi wezenzani ke Maseko zama ushaya ngo left goal kick sibeba yena ke uMaduna ibhola phakamisa ke uMaduna ngekhanda hayibo lo shay engathi umkhonto kwaze khaya so ke silibheke le bhola ke mbukeli ayibeyinhle le khona kick eyakhe ke uMaduna la shaya epalini labuya enkundleni la khaleneti galendlela Durban City not TS Galaxy 1 Warosi noSiphamandla Mlilo ebeCastle Jobo la bhola ke so kasibheke la sithathe kabani ke lapha mbukeli kulinye ke uhlangothi na ubhekile mbukeli engathi umkhonto ukwazi ekhaya ke lapha ake silibheke le bhola ke kuyena ke uLubumba hayi angibonisa na umbukeli kodwa ke uBernard Parker akanayo ke inkinga on Nopomla Spumba Domingo the player to come on iTS Galaxy Maseko ushaya ke cross ke Maseko ibhola libamba liphunyuka iphinde libamba yina ke uTape Ira goalkeeper ke owayo iTS Galaxy uya phambili ngenkani lapha ke manje ke Mashiko waphasa kamnandi Mashiko mala ke thuba ke Tinas mala ke thuba ibhola balivimba ke muva lapha ke yena ke Lithweni hawu ukuba umdlalise kabi nje lapha indaba ngajaji uNompempe madoda isimanga umdlalise kabi
thatha lapha ke uNompempe ngoba le yafalo ngiyibona ngihleli nje la nakhona ke lapha ke uLuthon shaya ibholela ke elingayindawo Dape Ira ngayibona ngabe uyalibamba ngosindaba naye tiba ngesibhakela libambe lo bhola ke Dape Ira Njengoba ke bokuyifa ngempela ke lapho bayinqoba ngoba nili Sundowns khona la ke Thomas ke Dabe sithi kuthina bala ke Thoba lakhe Hello ngapha hello ngale Fana mfuthi Jesus kuphela elibeka phakathi ke bhala phela ke kuphela ngapha ngaku blind side hello ngapha hello ngale 2025 lapha eMbombela kumdlalo wakhe oqala uMkhize lo obamba ke inet ke namhlanje waskora ke igoli uMkhize against UNTS Galaxy waphinde waskora ke uMkhize beshaya iPulukwane City ngo 4-1 kuyela lapha ke i-calling knockout nangu shaya igoli lakhe manje ke yena ke uMkhize uprovince yakithi Sibemanje lapha ke yona ke Durban City ofuna ke igoli lesibili manje ke nangu evuka phansi ngalinga ku touchdown queen Wangoloda queen Njengoba lapha yena ke umkwena ibhola ke nangu evuka phansi ke umkwena Bernard Park uthi yabona mayibona mphethe wena usondele Njengoba nansi ke incwadi bambhalele ke lapha yena ke lapha ke uNgunjana emashini ayisikhombisa la ePeter Mokaba Stadium Helotho ngapha helotho ngale nansi ke inkosi manje ke luhamba ngala ke Thomas ke thina usatrap zabushaya lakhe washo umzondoda baba banolwazi Njengoba ke belibeka phakathi ke ibhola ke lapha ke yina ke luhamba sakhuma isabha luhamba ke uskora ke on goal uyaphinda futhi ke skora lapha ke goal ke ilayo ke lapha ke Durban City mbukeli hayi thanda kubanzima ngempela ke namhlanje mbukeli kuyona lapha ke UNTS Galaxy nangu luhamba udanga iskora on goal hlangana Zulu Njengoba ke iphutha lapha ke emuva ke ibhola liphasa ke luhamba washaya nje shot ke espinayo la yokhala nethini kuyena ke lapha ke uTape Ira Njengoba ke la goal ke yona UNTS Galaxy ethinte iDurban City emsileni yaskora kuqala nansi Boel phakamisa ke UNTS Galaxy ngamakhanda mala ke thuba ke tena Boel vimba ke yena ke uDarren Chit ugoalkeeper ke owayo ke mbukeli Gaga ushake pass ke Mgaga uthola ngapha ke uMahlambi wiliphakamisa ke uMahlambi hayi Boel ke lamshiya nje kancane ke Njengoba ke i-concentration lapha kuyena ke uZinto wathola ke goalkeeper emuva yena ke kuyena ke uLitsolo ushake pass Boel phasa ngemuva uLitsolo belivimba ke ibhola ke emuva ngala ke thuba manje ke uMaduna wakama Durban City Njengoba lapha yena ke uMaduna ibhoke ulibeka phakathi wakama Bhileti ke uMaduna unegoli lilodwa la kuyona ke imbukeli ke UNTS Galaxy waskora ke beshaya ke Orbit College ngo 3-1 uMaduna lombona isithobeni sakho yasikaza ngapha ke uMahlambi ushaya ke cross ke uMahlambi la hamba nje ngalodwa